Tunawasalimu na tunawakaribisha katika kipindi hiki, kipindi Amka Jamaa ama Famille Debout. Tunakuwa na moyo wa shukrani kwa pamoja nanyi katika kipindi hiki. Mimi ni Prince Mugisho Mukengere. Siku peke yangu niko na Bi Hortense Furaha Birato. Bi Hortense, jambo na karibu. Jambo. Unaweza kuambia nini wale ambao wanatufuata kwa muda kama huu? Kwa sasa tunataka presenter emission ya kipindi chetu Amka Jamaa. Kwa nini Amka Jamaa? Tuliona ni vema tuzungumzie mambo yanayopitikana katika ndoa, sababu katika ndoa ndimo mnatoka watu ambao wanaingia kwenye societe ama jamii. Na wale watu wanakia na maadibisho mbalimbali kulingana na gisi baba na mama waliwaadibisha. Ndio maana tulipenda tuzungumzie habari zinazohusu wanandoa zinazopitikana katika jamaa kusudi societe yetu ama jamii yetu ipate kubadilika. Ndio. Asante sana Bi Hortense Furaha. Ukienda katika jamii ama societe batajua natokea mjamaa gani, na kila mtu ajiuliza mtu eski aliadibishiwa, alifunzwa, kufunzwa. Na katika couple kunapatikana vitu mbalimbali. Na kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Bi Hortense Furaha, jua ni show ya mama tu. Tuliona tuzungumzie juu ya mama sababu mama ndiye element de base ama chanzo cha maadibisho. Mama akiadibishwa anapaswa kuadibisha pia watoto, anapaswa kuadibisha pia baba na anadibisha societe mzima bila kujua. Birato, tunaweza kutuzungumzia nini kuhusu d'abord usafi wa mwili wa mwanamke? Tuanzie kukichwa basi. Kichwa mwanamke, mara nyingi tunaona wanawake wanafanya madepense na madepense wanaanza kwanza kukichwa. Unaweza kutuambia nini kuhusu ya usafi ya mwanamke? Kabla tuzungumzie kuhusu usafi wa kichwa mwanamke, tuseme en general kwanza juu ya usafi wa mwili mzima wa mwanamke. Kwa nini usafi? Sababu wamama wengi hawajui kuentretenir ama kufanya usafi wa miili yao, na wala wanaifanya vibaya. Na kwa nini sasa? Ni kusudi huyu mama wakati anajua kutengeneza mwili wake, atajua kutengeneza mwili wa watoto wake, atajua kutengeneza mwili wa mume wake, atajua kutengeneza nyumba yake mzima. Unatuambia ni basi kuhusu usafi wa kichwa ya mwanamke kabla tugusie mambo mengine? Wakati tunapozungumzia usafi wa kichwa wa mwanamke, tunaona macho, tunaona masikio, tunaona kinywa, tunaona pua na tunaona pia nywele. Alafu wakati tunazungumzia usafi wa kichwa cha mwanamke, tunaona mara mingi wa mama wengi wana neglige usafi wa nywele zao. Wakati anatia plante kukichwa ama anatia meshe kukichwa, anayua kwamba atasukulaka kichwa mpaka siku plante itatoka kukichwa, meshe itatoka kukichwa. Hawana sababu kama wakati mtu anatranspire, anatosha yasho, ile yasho inabakia ndani ya nywele. Na wakati iko na kuwa centre munywele ama inakuwa stoke munywele, unakutana inaanza kudegager harufu mbaya. Sasa wakati hausukule kichwa nyuma ya posho mama, nyuma ya posho mbili, basi unachunga tu nyuma mwezi, nyuma miezi mbili, unakuwa unatosha harufu mbaya yenye ina destabilize environnement yako, ina destabilize mume. Ile uchafu iko na gene mwanaume. Na wakati mwanaume iko gene, anashindwa kitu atakwambia. Kama labda ni Mkristo ananyamanzia kuro, lakini iko nasumbuka ndani mwake. Na nataka kazi paske haiko tu ndani ya jamaa na mjamii mu societe. Na wengine wakati anatia kitambala, hayue kama wanachanuaka nywele, hayue kama wanasafisha nywele, tena yote ile kitambala itafunika nywele na napita mbarabara. Sababu kama kitambala nayo iko na stoke, iko na magazine ile chaleur nayo na dégager harufu ndani ya kitambala. Usafi ya nywele, kusukula nywele na itajika kuifanya hata limoya mumwezi. Mara mingi mama wanaogopaka aseme nywele yangu itakatika, sitanawa kichwa, sitafuvala, sitanawa kichwa. Lakini tuyo kama wakati hatunawe kichwa tuko tunasumbua njoo beba na tuzunguruka. Tunagusia kichwa, eske usafi ya macho, pua, kinywa, mengine ambayo unaweza kuambia? Kuna mama wengi wanasahau kusukula vinywa vyao. Wanasahau kama kinywa inatoshaka harufu. Kinywa inapaswa kusukuliwa. Na namna gani tutasukula kinywa? Mara ngapi tutapaswa kusukula kinywa? Huko mwenye atarense limoya ili asubuhi anaenda, wala na sababu kurense anaenda zania hivi nilisha nawa, mimi navala vizuri, manake natosha. Wakati utaongea, uko natosha harufu yenye ina indispose mwingine. Kumbi sherti tusukule vinywa yetu. Wakati wewe mama unayua kusukula kinywa, utayua kufundisha mtoto dele bas age kama banasukulaka kinywa kama mtu analamuka, unaweza kusukula kinywa kama unamaliza kula.
unaweza kusukula kinywa mbele uende kulala. Nako mwingine anayua kusafisha, lakini huko odere mwa itokake mkinywa. Labda anakunyaka pombe, akishakunya pombe si harufu inabakia. Wala bwana anakunyaka pombe harufu inabakia. Unaweza tumia swate hai, unaweza kutumia swate clou de girofle, mbele ulale unaitafuna kusudi usikwaze mwingine, usiendispose mwingine, usitoshe mwingine muben yake. Ni kuhusu viungo vingine ya kina mama. Tuzungumzie masikio. Masikio yanapaswa kuwa safi. Les oreilles. Unaweza kunao na sababu kusukula masikio. Nako uchafu ndio unaonekana mu masikio bila wewe kujua. Mtu mwingine yeye unakuona. Sasa wakati masikio haiko safi, nayo pia inaonekana, inapana picha mbaya. Mapua buko ndani makamasi, wewe ule ushavala grand sipere yako, wala unavala veste, mapua ndani mko makamasi. Jua ukumbuka kuangalia usafi wa pua nao vile vile. Haukuangalia, unatoka mnyumba haujiangalie mu miroir, kumbi mapua mlibakia makamasi ndani. Macho mlibakia ile manaitaka matongotongo. Ndio matongotongo. Ile yote na nini inakuzaraulisha. Kumbi mtu anapaswa kwa nini msafi, na unaangalia viungo vyote kama vyote viko kabisa safi. Kuna kwa kama partie iko sensible kwa kuobserve usafi. Na kumikono kuko mapartie iko sensible. Makwapa njo mwenyewe mnastokaka nani kifukutu yote. Na makwapa nyo na degaja ka odere mara mingi ya odere mbaya. Wakati mtu hayo ku entretenir makwapa yake, hayo kusafisha makwapa, unakutana mtu kunatosha harufu. Kumbi kuko dawa ya kutengeneza ya ku entretenir amwele makwapa. Tunaweza kutumia citron jua kufukuza ile odere mbaya. Tunaweza kwa wakati unanao unashikaza unasafisha vizuri mule makwapa kusudi usiendispose mwingine. Mikono nayo na makucha. Shiba mama ba mingi hawayuwe kufanya entretien ya mikono yao ya makucha. Unakutana mama nazania busirimu ni kuweka makucha mrefu, anasababu kama mule ndani tuko tunastoke uchafu, na ile uchafu inaweza tokeza magonjwa. Unaweza kugusia mavazi. Mavazi nayo sherti mavazi ya ndani na ya nje. Mavazi ya ndani na ya nje. Tunaposema mavazi ya ndani, unaelewa yote tuko tunazungumuza. Mavazi ya ndani na ya nje sherti ikuwe nini? Ikuwe safi. Manake ilifuliwa vizuri, ilikuwa bien repasse vizuri, na labda isikuwe ya kupasuka kama mbele ya watu, wala isikuwe kuna mayasho. So wakati una transpire, si manani donc jasho na bakia mmangu. Inatosha odere mbaya. Sasa hatutavala vazi 2 fois, 3 fois, itenena kusumbua watu. Kumbi tusafishe mavazi, tuvale mavazi yenye iko yenye kutakata, yenye iko presentable mbele ya watu. Mama anapaswa vala au maximum 2 fois nguo yake kama hakutranspire sana. Juu koso unaweza tembea haukufanya ma mouvement yenye ta dégager jasho. Anaweza kuvala ile nguo mara pili na haitajeni. Kuzungumzia kuhusu usafi wa nyumba sasa, parce que nyumba ndio nawaka ya mama. Nyumba nawaka ya mama. Baba analanguka anajiendea. Wakati nyumba iko usafi au iko uchafu, wa kwanza wanaona ni mama. Kabla kusia usafi wa nyumba, unaweza ambia wengine nini ambao wanatufuata kuhusu hiyo usafi wa kichwa, kinywa, macho, pua na hata mikono na makwapa. Tuseme hivi kwa mama, kama mwanamke niliua na sherti liua ipendeze. Liua imewekwa pale juu ipendeze na ipendezeshe nafasi kwenye wanaitia. Sasa kama mwanamke siwe kuua msafi, siwe kujifanyia usafi, itakuwa vigumu nifanye usafi wa nyumba yangu, nifanye usafi wa watoto wangu, nifanye usafi pia ya mwingine yangu wala quartier mimi najikutana namo, itakuwa vigumu. Itakuwa vigumu nifanye usafi ya mazingira yangu. Kumbi mwanamke wakati uko msafi, bingine vyote vitakuwa safi. Hata kama watu ya kazi wangelikuwa kunyumba, hata kama mama angelikuwa na watu 2, 3 kunyumba, sherti mama aveye akeshe juu ya usafi wa nyumba yake. Mama apashe achie mtu wa kazi, apashe mwachia vile tena. Mtu hata Fabia yulu na samu hata kumbuka kama mama haingiake mchumba watoto, mtu wa kazi atafanya vile. Vizuri. Abi Hortense, mafiga nilikuwa sema tuzungumzie kidogo juu ya usafi wa nyumba na mazingira mama ambaye anapikia chakula. Kama mafiga zingine sijue ni uchafu, pourtant ni nafasi ya kutayarisha chakula. Pale njo ba mingi wana neglijaka. Usafi ya mafiga inahitajika. Kuangalia kama vyombo, vitu yetu tunatumikisha mkuizini, masahani, chungu, inapaswa kuwa usafi. Hautapigia mchungu yenye ulisongea hapo jana unashinda kusukula, unasongea tena hapo na uchafu ya jana. Maji yenyewe kunatumikisha koje, eske kusafi.
eske gisi unapanguzaka kuna wekeaka eske unapanguzaka kuna wekea masani bila tunapasha kuobserve chakule unko napiga eske unaisukulaka legime juu ya usafi na hii teknolojia ya mitandao unakutana wanamke mingi biko wana neglige mafiga sana. Seko napiga hata tenir compte kama ifo nisafishe legime, ifo nipige na soin yote baba kule chakula ya bien, chakula yenye iko na onjo, chakula yenye itampatia raha. Asau chakula ya inja, asau chakula ya restaurant. Mafiga inapaswa kuwa safi. Inapaswa kuwa safi. Ndio maana unakutana manyumba zinalungula. Juu ya nini? Matelefoni mwanamke huko mafiga na iko na chate. Na seri. Na seri. Anasaba kama iko na pia chakula. Iko nafuata novelas ku telefoni. Sasa nyingine chakula talungula unapatia baba chakula yenyesha lungula. Na hata manunguniko tena. Nyumba zinalungula na za majirani zinakamatika juu. Mama alikuwa distraite ku telefoni. Kuhusu usafi ya toilette ni bia mingi. Mama veye sana juu ya toilette. Toilette ni fasi ya kwenda kujidebarase, si kwamba ni fasi kutunda kama tena magonjwa. Wakati ya usafishe toilette itatuletea magonjwa shie peke, we peke na shie peke wenye tunakuzunguruka watoto na majirani.